Posle četvorodnevnog odmora na Brionima, sovjetski premijer Nikita Hruščov je, zajedno sa predsjednikom Republike Josipom Brozom Titom, brodom Galeb otplovio za Kopar. U Kopru je drugi Miha Marinko prvi poželeo dobrodošlicu i prijatan boravak dvojici predsjednika, njihovim suprugama i članovima pratnje. Dobrodošlici druga Marinka pridružio se ceo Kopar. Glavni grad Socijalističke Republike Slovenije, svečano okićen, sav u cveću, dočekao je visoke goste burnim poklicima Hruščov Tito, Hruščov Tito. U rudniku Velenje rudari su dočekali dvojicu predsjednika rudarskim pozdravom srećno. Svetli trgovi i široke ulice novoga grada bile su nedovoljne da prime sve one koji su želeli da pozdrave visoke goste. Odmah po dolasku gosti su pošli u Dom kulture u kome su prisustvovali svečanoj sednici Radničkog savjeta na koje je predsjednik Nikita Hruščov primljen za počasnog člana kolektiva rudnika Velenje. Dragi moji drugovi, draga braćo, rekao je drug Hruščov, veoma mi je prijatno što ste mi ukazali čast i proglasili me za počasnog rudara. I sam među rudarima proveo detinjstvo i mladost. Boraveći kod vas vidim da vi dobro živite, dobro radite. Po izlasku iz doma predsjednik Hruščov je, nasmijan pred oko 30.000 građana koji su ga burno dočekali, lako načinio skok preko kože. Time je odgovorio obavezi novoga rudara. Obraćajući se okupljenim građanima, predsjednik Tito je govorio o pozitivnim kretanjima u odnosima između Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Mi se u potpunosti slažemo, rekao je Tito, da u sadašnje vrijeme nema važnijeg zadatka za komuniste i za progresivne ljude uopšte, a posebno za državnike, od sprečavanja rata, očuvanja svjetskoga mira i jačanja saradnje među narodima. Mir je, rekao je drug Hruščov, uvek bio verni saveznik socijalizma, a u našoj epohi borba za mir je kao nikad do sada neraskidivo povezana s borbom za socijalizam. Na kraju svog govora visoki gost je rekao: čuvajmo, jačajmo i povećavajmo ono što nas ujedinjava. Čuvat ćemo i razvijati prijateljstvo naših bratskih naroda koje traje vekovima.